ka AICS haki laitli ki jika hikai bantip yakakor komputer Haribhoi district hanongpo ha umsning bat habhoi rembong bantip khambnya wanmi haki institute jongi lade pun syangi tangkata rengi diru yakakor komputer hakador ke babit bat kimar ki batip top naga jingwan jungopor ke bagi samla hadin ke jing pendep ye ki jing pule haki kerdan baper ban sngu klumar jingmut ban yopat ye ke kam gajam hadin ki jing pule daga jing sokya halor ke ka long kaman ke bagi ka juk kamat jinge ke Haribhoi Socio Economics and Youth Development Society kalapan long ya ke program halor kamat career guidance ha Holy Angels Secondary School Habhoi Rembong Haribhoi district lapan long ya ke program daga jing tumu ban pensai ban pensung thu ya ki khana pule bakin scam lupa ya ki jengmut bantre ya ka no ka kam ka bagi don jengmut hadin ka jing pendep ya ki jing pule jongki ban jedro ya ka kerdan pule kat kum ka jing angnot bantre ya ka kam hadin nabot hagane ka sngi ka RSEYDS kala khodru ya ki nong ai jing pensai la ne ki resource person ki bakentup yo Dr. S Maxwell Lengdo baruba si rempei haga jing sim bentalang ru jong MLA ka thanyu ba daman bai lamare uba persyak bor rempei uba meban lapang ka headmistress jong school Holy Angels Secondary School ka kong Jaimon Sojan lambat ki wei pas ki balik school ki balik college ba kunta hatu benta kalong kuno kejuk benta kalong kuno kita duna kiba pas labon di sisi pelabon kinong ki balik kuliah ke competition ke labon but sisi pelabon ke competition we don't come and shop and get friend combination di careers currently ki careers we don't menurut currently ki careers we don't dan ngi shop friendship tayo after yo kadang ha bangin this ki careers ki badan parok kali ka protek takadaw kali ka society kala penong ya kini ka career guidance program namar ba la don't come bangin shop bangin pilih jingmut bangin counseling ne bangin selok bangin puson ye kita ki career si ba kila mission nang mission mat ka bangin train mana kesing okay kala bandai na do picking step na do history ki jan na do bangja disha bangja na do pungkoi ki kamera ba punta ter kata kali ka work kaya pen na ka ba ka tintin ka job. What is job? Job in simple words ni laban ong ba kadai ke bangi tray bangi ofisa. Kapag kuno kata ka tray bangi ofisa. Niya kut ben tray atenta niyo agency atenta. Niya kut ben tray santenta niyo agency santenta. Niya kut ben tray brochis ni niyo brochis. Okay. So ka work kadai ka bangi tray mangasni ke job kadai ka bangi tray bangi ofisa. Let's say don't play to be hakisni bapio shuti hakisni winters December January how when I May June let's say play trade kanu na play to be pichni trade bapio shuti done okay so we don't keep a trade in between kala balay trade by not wrong chilling people kala balay ba the short day I mean thought day let short mouth kanu kam to trade kalau ni letak niat sendiri, niat tentara, kata kalau mereka job. Kerja benda kedai next please. Nursing, that one like pass and pass 6, kedai. Mana betul? Kedai tolong bah kita pergi kor, kita pergi job, kita guna palat kita kiba boleh. Okay, kita guna apa? So, pensyaitan nak benda kat lumut kita kiba boleh. Kanwat ki balik school pa punta tete. Hakapor ka jog email bede haki 1970s. She said bala pasi ka matric ka class 10 ni omenta. But she said bala pasi ka PU ka class 12. Ki break la yo kam. So pa bede yo kam. Di bala pasi ka graduation ka BA, ka BCom, ka BSc, ne ki MSc, ki MCom, ki MA. Kilayo ki kam ki behe ki director, joint director, sketchy, under sketchy, kota tete. Mo pagod kilayo man should be ki post ki behe. All would send a hotel
ulah ada let's say ulah ada pet yang kitchen, ulah ada pet yang laundry, ulah ada belong in charge of the parking, ulah ada belong in charge of the front desk, berkumta dat minta ulah long hotel manager. Kaya orang apa ban stress tinggi lagi tidur di bawah pergi ke lomba. Habang ni plan yang kerja miran kam number 1 ya qualification, number 2 ya training, number 3 ya experience. Clap ma. Number 1 we need qualification, number 2 we don't come yet the training, and number 3 we don't come yet the experience. Alright? That is how we can think or we can plan for a career. Minta baru pilih class 8, pilih class 9, kita class 9, pilih class 10. Pilih the training and the qualification kita. Qualification. Alright? So when we're looking at work, we do not get an income until habang itre hiye, habang itre manso. Kapor kanang betang sa aswa ng bon program ang beten. Tangan ang bon re, ngan kren ta ikimat mga kuwakan pasnu sa pi. Kung kita kena ibanang don kapor sa ibanang bon ba. Ya ke future yung punya sa kamat ang ganti ng mga ko ba. Kap mat ko nang kong follow your dreams. So bot din lanay trace itong naman tayo katagal jing tumu ka jong pi nang mabin po sa katong hagi po kising jong pi. Pendep yung jing pulay ka jong pi. Pulay ba trace itong 3 minute na mabapi kung kena school kakini kata ka jong pi. Kau may ka jong pi mabili ka lep ha. Ban pulih ha, ban kenapa pinjasik mat pos ketong dabang pimut. Namalan awya pi, haki porki siniman sawan ki jong pi, dan ni hadung mentaru. Kajing nang sistat, dan ni ka knowledge, kadai ka borba, haka jingim jong briu, haki porki juki mentar. Hoy nasutu, ngidon ikisap. Kiba per haga jingin kejongi haga jingin kejong piro pipi pon katne udon puna udon rasap tetap boleh putih haga syak kepun haga sports baru don ru kena bagi don kesap haga jingin elek senyu tangan awak pi ban lagi kita baru materman sekali ini peleng jom hero minum don kita kena hero kasap ban penjat penpra lene ban misbehave ban long defaulter lagi por sigi por don kasap perform ke jom lai ai boleh bi kano kasap bisneu bagai ade jingmot lene ke bayade bapi so bahaya yang kata ganti badon kata kasap ke jom bi pendam kam hok ya kasap ke pom ke jom bi pendam sa sistem dengan pendam kam hok ya kasap ke pom ke jom pi kenapa haki por kisngi jom pi dalam poi kerta ke jom pi kerta bala kam he pin lai ke tu jingker duk kam jingker duk jam anau ya pi naman mentar jok ke perthai halo unok pun khoi sweeper unok pun khoi ya ki toilets lani ki bathroom lani driver udan kam ya ka certificate pass matric lani ki kham sakmat ban yo i jing tri ki bapher shobha bhoga hamai se chom pi ne di kata ka jong jonga sagwe pa kan oye pi ha ka jingi mi ka jong pi pi we ra ne ha ka jingi mi ka jong pi mdon le bala ban wan tuklar lani ban patai ha ka jingi mi ka jong pi hi dei u director lani u no sanjur haga jingin ko jong pi ba haga ko lenti punyai kala phai khmat ya ka sap ka phong ka jong pi khana ngano ye pi ke education ka jong pi ro kumla ngamta ka education ka jong pi ro ke education ka jingkan ka start ka jong pi ka batai ya ka sap ka phong ka jong pi kumlo ka punyai tapi pule ba hoy tapi pule ba pin pos ka thong pin long kita ki officers ki engineer ki lawyer ter repair. Jadi bidang sabar ke sports room. Kalau itu ke sports room, go away.
kakam kapapanin jakpo yusamla hamanda kijuk da bilet ai bahaya sports hiyo ijitri kota bi bapher ter anoy bi basakoi kapakam konsan haga jingim kejongpi padiro ngarong kumusturen di polisi berada kumpi sebab komu bad disiplin yang kinong hikai kinong ay jinang sista de pi hesing kejongpi badiro sim kebut kabor jinang sista yang kinong hikai kejongpi ngan oyopi dapi misbehave lani pilek kan mokor bat kinong hikai hoy hakatu ko por bila banyak ye ke lene ban punjab buram ye kinong hikai dengan ong pi jingro nongi ndere ke jong kinong hikai jong pi kadai bai ke jingro nong ke jong pi hakaja ka pi yo jinang start kaba ben kaba scam ado kata pinam la ado niyo nama tunang ke ban buram ye kinong hikai buram hai kinong hikai buram disiplin ki nama hayya sem jo ki me pal jo phi lari ya sumare ki nakdo nangre hado bila hai lekin nong ka school ka noi phi ki de ki nong pe nong ye phi school bad hero ki nong ai phi jina jinsta ye le knowledge ba phi nya mat ye ko be ko thi Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru wei ar nyau lai